understand. Kuze umuntu abedwa one by one ngimthathe ngimbeke eceleni. Kuze omunye ngimthathe. Igcokama Lifuna Izimbangi Zalo one by one kube ngelele pho ngamukele kwesimanzonzo lapho kuthulela khona indaba zamaskandi ehlabahlosile nefika ngesikhathi mbule emakhake isikhathi masinga nje angikudotsela indawo zokuthi igcokama selitshene bonke laba abazimbangi zalo ukuthi abayeke lokhu beza bezixuku kodwa beze one by one. Igcokama liyasho ngempela ukuthi babodwa abanye abavalela igcokama ngeimoto emcimbini kodwa abanye bagcina ngokwenza ama video bekolodela igcokama lithi yonke lonto le ayiphele manje selifuna ukudila nabo. Lithi kodwa ka abantu abenze one by one manje likhathele lona. Nathi ivideo lapho khona igcokama ngempela liqwashisa bonke abazonda igcokama ukuthi abayeke ukubhuduzela beze bebaningi kodwa umuntu akeze A1 bedile naye. Mbukele emakhake akahlangane lapho i-comment section siza ukuthi wena lo daba ngabe ulibona kanjani uma igcokama ngempela selixasuke kanje ngoba lisho ngempela ukuthi abantu abayeke ukuze bebaningi kodwa umuntu akayizele yedwa. Mbukele emakhake akahlangane lapha kwi-comment section siza ukuthi lolu daba ngabe wena ulibuka kanjani. Siyabonga. Abafowethu ngiyacela nje abafowethu ayibenye bafowethu ayibenye ingane zakwethu ayibenye inkunzi. Wonke umuntu ufuna wonke umaskandi ufuna udumo ngami umthandeni this omunye ushuthi selfie uyachaza ivideo this omunye ungijema ngemoto emcimbini ngevene emcimbini naye ufuna ngimnake uyabo. So bafowethu ngiunderstand ngenzeni bafowethu ngiunderstand. Kuze umuntu abedwa one by one ngimthathe ngimbeke eceleni. Kuze omunye ngimthathe ngimbeke eceleni. Akunankinga lamanga lawa akade ngihlala nakhuluma yonke leminyaka ngoba nakho mina ngicuphiswa ngithi hayi mina bafowethu ngiyicokama angiphawula ngikhulumi ngicela ungakhulumi kulate manje. Abantu ngifuna beqonda badukiswa kakhulu abantu ngamanga ngifuna beqonda abantu futhi lento le ngikhathela ukuhamba amacala manje lento abantu abacela induku ba order induku behlele emakhaya.